Mashikuna ali chishiguta charipaychi kutinlla hasta ungari napashpa kallaripanchi kay chishigupi ñukanchipa hasta ungari rimashpa katigripanchi ñukanchipa mashi Patricio Inglago hasta ungari ña kay hambi wasimanda yanapak mashi nachu hambishpa yanapak sinaka ali chishiguta charipay mashi Patricio ali shamushka kapay. Mashi Humberto, tukuyga ñukanchik radio iloman uyakunatapash ña allichishinishpa ña mingachiwaychik kankunapa wasikunapi nishpami shamupanchik nacho. Buenas tardes, buenos días, buenas noches nacho. Maypi rikukunata nacho ña saludanchik nacho. Ima horasta rikunchik ña chaypi ña kankunata ña saludashpa chika chayamupanchik nacho. Kunanka ña rimagrinchik nacho ñukanchik uma chingaymanta nacho yuyaykuna bajarishpa rinmanta chaymanta kunanka parlashpa katigrinchik Mashi Humberto. Sumak pachami kan hasta ungari ña yalishka uchilla pachakunapipash villachishpa ña katinajurkanchik nachu kunanchishika rimarishpa katigripanchik ashtawan yuyay hapishpa katichun nachu wakinpika ña rukuyashpa payayashpa imakuta villapipash kunkancha nachu chayma rijuninaypi tigramukpika maymanta rirkankiyanin nachu shinaka kunkashpa katin mana kashpaka ashtawan llakipash tiyan pita kankiyanin nachu ari ña riksishpa tukuy kashpapash mana yarinichu pi kankipash charipash nin nachu chaykunatami riksishpa katigripanchik ashtawankari ña mishushimipika riksipanchik demencia senil nishpami kan nachu chayka imakunata kan imashata kamarita ushanchik kaykunataka imashata ñawpama apayta ushanchik chaytami rimarispa katigripanchik mashigukuna shinaka Patricio mashi kallaripashun. Ña kallarinchik nacho ñukanchik yuyaymi ashka balishka kan nacho ñukanchik kawsaypi nacho wakinpika na chaykunata rikushpami ñukanchik na yakukunata upianchik nacho siempre ñukanchik nishkanchik yakukunata upiana kanchik ñukanchik ñutuju ninchik ñuka cerebro ninchik chayka yaku mari kan nacho ñukanchik rikushkanchik nacho dibujukunapi nacho chaypika yakugu nacho ñukanchik mikunchik nacho llamaguta nacho llama umata nacho mikukpika nacho ñukanchik ña paskapika na imashnata kan ñutuju ninchik nacho yaku nacho yaku kan entonces pero ñukanchik na yakuta upiakpika ñakunchik ñukanchik ñutuju ninchik chayka chakishpa rita ushan nacho chaymi ñukanchik aychapika rikunchik nacho el 75% mi yaku kan nacho pero chaytami wakinpika pantamantami na yakuta upianchik nacho ña kay unwi ninchik chayka ña ñukanchik primero ka wawakunamanta ñukanchik yakuta upiachina kanchik ña wawakunata yachichina kanchik yakumi importante nishpa nacho pero si ñukanchik yakuta no upiakpika nacho ñukanchik aychakunapipash nacho ña deshidratadishpa chakishpa rin nacho chaymi importante ñukanchik yakuta primero upiana kanchik ama kay unguykuna hapichu nacho chay yakuka importantísimo primero ka yuyaypak cerebrota chaymantaka riñonpapash kan nacho chaymantaka ña kutin rikunchik ñukanchik tullukunatapash nacho tullukunapipash yaku kan y chaymantaka ñukanchik sistema eléctrico ninchik ñukanchik sistema nervioso nishkapimi kay yakuka llankan nacho y chaymantakarin ñukanchik célula ninchik ñukanchik célula importante mitocondria ninchik chawpitma mari yaykun kay yakuka entonces importantísimo marikanka yakuka nashinallachukan nacho chaymi ñukanchik pachamamapi nacho rikunchika tercera parte imata kan yaku kan ñukanchik mundopi kawsakpika solamente cuarta parte nacho alpagukuna pero sinallata ñukanchik aychapash kan tercera parte ka yaku y chaymanta shamun tulluwakuna chaymanta musculuwakuna pero yapami kan yaku pero si ñukanchik na upiakpika ña chay difícil ninchik ña chaykuna unguikunata hapita ushan nacho. Sumak pacha shinaka kallaripi mashikuna yuyachipanchik ñukanchik alikaypa ñukanchik hasta ungari ama nanaykuna hawalla hapichunga ña yakuta upiana kanchik asha laguta upiashpa kallarina kanchik hipamanka ña kay litro tuptu nipanchik nachu chaytapash upiashpa ña katita ushapanchik
Para las personitas que también nos están escuchando en esta hora de la tarde, estamos hablando de la demencia senil. Su característica es que tienden a olvidarse, el principal factor, ¿no? Entonces, recordemos que siempre el principal ingrediente o el principal secreto para poder evitar un poco, se podría decir, es que nosotros tenemos que consumir bastante agua y así la memoria nos va a durar cuando seamos más mayorcitos, ¿no? También recordemos el 75% de nosotros es agua pura, ¿no? Entonces también beneficia para el riñón, para los huesos, el sistema nervioso, todo está a base de agua, entonces tenemos que ingerir la suficiente cantidad para el día, ¿no? Sinaka machikuna rexispa katipashun chiñakuti kai demencia senil nishkaka ima watamanda tenya rikurishpa pashpakta panga. Kayka ña ñukanchika rikushkanchik nachu na yakuta ufekpika haykatami rikurin nachu yakuta ufekpika ñakutin ña 45 55 watamantaka ña rikurita ushan pero importante kakami yakuta ufianakanchik. Entonces si na yakuta ufekpika ña nijurkani nachu chakirishpa rin ñukanchik líquido corporal kuna nachu ñukanchik aychakunapi. Chaymantaka shuk factor pash ñukanchik yuyaykunataka anchuchinmi ñukanchik haya yakukunata ufiaykunapash. Entonces haya yakuta ufiyka na alichu kan. Millones ñukanchik células neurona nishkata riqsinchik ñukanchik ñutujupi tiyan. Entonces chay neuronagutami wanchishpa rinchik. Nachu shuk copa de tragotaka ufiyakpika millones de células wañun. Célula del cerebro es célula de hepática ninchi. Imatakan células ka hígado yana shungu ninchi arinacho. Yana shungugo waglita ushan. Entonces chay factor kuna tapas ñukanchika anchuchina kanchi. Joven kashpa llami wakinbika hariashka nachu ufiana honchina ya haya yakukunata. Entonces na reximanda wakinbika nachu. Wakinbika rexishpa pa nachu vicio manda pa nachu. Chaykunata ñukanchika anchuchina kanchi kay mal vicio kunata charishpa pa nachu. Claro na haykata anchuchinchu pero ñukanchi conciencia ñukanchi sentimiento manda ña rikushpaka imatata dañuta shinajuni ñukanchi aychaguta yashpami ña yuyana kanchi. Entonces chaymi chay primero ka chay ña rukuyakpika ña tragukuna ufiashka chaykunami ña wanchita ushan células kunata. Entonces células kuna wañushpaka chay neurona wañushpaka ñana de regeneración tianchu nacho. Entonces importantísimo me kan chay tragukunata llukchina kanchi nacho. Wakimika diganamanda ufianajunchi nacho ufiananchi rikushkanchi nacho. Entonces ña wakinbika compromiso kashpapas chaypipas evitana kanchik nacho. Haya yakukunaka waglichin ñukanchik aychata nacho. Imashpata ñakutin macharin. Entonces chayllapita ña yachana kanchik imashpata macharin o imashpata yuyayta chingachini nacho machashpaka. Entonces chaymi imashpata chingarin. Chaypika neuronas wañujushkamandami ña macharin. Entonces importante mi kan na haya yakukunata ufiana. Chaymandaka ñakutin rikunchik kay demencia ka ña kallarin ña nijurkani ishkay factor ni externo nachu yakutana ufishkamanda y haya yakukunata ufishkamanda nachu. Y chaymandaka kayka ña hapin nachu yuyaykunaka chingarishpa ashagota rin nachu. Wakinbika nachu shuk cuchilluta churanchik nachu chayllapita ña maskana makipi charikushpapas ari wakinbika nachu makipi charishpapas u wakinbika nachu tapunchik nachu mamita nachu rikurkani nachu shuk tandaguta maypita sakirkani no sé na rikunichuni payllata charijushpa u ña demencia chay cerebro nachu ña waglirijushpaka imata rikurin. Chaypika wakinbika ña avanzajushpa ña yapa ña chingarijushpaka imata rikurin repetin ñuka nijushkata. Un ejemplo ni halatayta yakuta apamupi shinallata payka ñakutin repetin. Entonces chayka ña chaymi ña demencia senil yuyay chingarishka ña chingarijun nacho. Entonces chaypika wakinbika nanayta charingachu nacho nanayta charinchu. Sino que ña chay unguy ña haykata avanzajushpaka
chay yuya chingarishpaka sistema nervioso ninchinacho kay ñukanchik cerebro nishkaka sistema nervioso taka gulpitami controla nacho yuyaytak ñukanchik mikungapak nacho mikungapapak ña kay ñukanchik demencia ninchik kay yuya chingarikushpaka ñana mikuytapas na mikungacho ñana ña ñukanchik necesidad fisiológica ñana ushangachu ruranatak estreñimiento kunga wakinpi kañakotin ishpanga maypipa ishpangalla wakinpi rikushkanchik nachu bodakunama rishpa alillata ishpaka ñakotin bodakunapi ña wakin taytakunaka ña chay demenciata charishpaka ña ishpayta ushan nachu ishpanja nachu publicupipa ishpayta ushan entonces chaymi ña riqsinchik kay ñukanchik yuyay ña chingarihukta rikunchik nachu entonces chaymi na kanchu locumanta shinajun sino yuyay cerebro ña waglirishpa rihun nachu entonces chaymi ña rikunchik nachu kay unguika irreversible ninchik nachu chay cerebro chingarikaka nimawan na casi na recuperayta ushanchichu ña chay demencia senil ninchik ña avanzajushpaka shuk unguy ancha unguy Alzheimer nishkamami chayan Alzheimer ka ña golpe ñukanchik sistema nervioso nacho ñukanchik sistema nervioso mi makikunata kuyuchin electricidad kachan ñukanchik ñavikunatapash kuyuchin ñukanchik shimikunatapash kuyuchin mikungapa pero ñukanchik sistema nervioso shayarishpaka shuk parálisis general ta kuyta usha chaymami chayayta ushan imata rurana karkanchik chay unguy ama yapata hapichunga ama ufiana kanchik haya yakukunata y ufiana kanchik yakuta ufiana kanchik pero ña ñukanchik ña sentinajushpa nacho wakinpi na yuyarinchik nacho chaypika utialla ñukanchika ña medicopama rina kanchik pero chaypika solamente ña churashun shuk planta ginkgo beloya nishkatak ginkgo beloyaka shuk plantagomi kan imata payka shinan kay ñukanchik arteria ninchik angukunatak ñakotin paskan ashaguta chayka oxigenachun ashaguta chaymanta ñakotin charinchik ginseng nishkata nacho wakinkunaka riqsinkichin raíz de ginseng kay raízka ñakotin aportan vitaminakunata chayta aportashpami ñakotin yuyaykutaka ama yapata waglichun harkan na hambingachu chay unguitaka ari chaytaka claro me villanakanchik na hambingachu kaypika chaymanta ñakotin rikushun apiterapia nishkapi kay apiterapia pika ñakotin charinchik jalea real pura nishkata kay jalea real puraka maymantata llukshimun kayka llukshimunmi ñukanchik kay colmena ninchik ñukanchik abejagomanta miski chuspimanta nacho miski chuspipika charinchik shuk reina nishkata reina kimata kan shuk jefe nishka nacho imaninchika pay ñawpan payllami jefe kana kan entonces chaytami chay reinagomi kay jalea realtaka mikun mikushpaka payka más o menos wawakunataka churanninmi 60 millones diarios ta churanninmi entonces kay jalea realka imata shinan regeneran ama yuyaykunak kay cerebrokuna ama yapata kay unguy ama yapata avanzacho nacho entonces ña remarkanchik ginkgo beloya raíz de ginseng jalea real. ¿Ancho? Y chaymanta importante ka yakota. Siempre nishkanchik nacho yakota ofiacho. Pero si ñukanchik na yakuñan nacho ña rukuyakpika ñukanchik energía bajashpa rin. Ñukanchik aychapipa charinchik shuk energía rin ullan ninchik. Pero ñukanchik medicina andimnapika ñukanchik charinchik chirik y kunuk. Entonces, chay ishka energía umi ñukanchik cuerpo kawsan. Pero ña rukuyakpika ka energía kunukmi bajarishpa rin. Chiriashpa. Entonces, chaypimi ñukanchika ufiana kanchik yako tibio takarana kanchik ñukanchik taytakunamanka. Pero si ñukanchik na yakuta karapika, primero ka deshidratación da shinanga. Chaymanta ka artritis, artrosis nishka unguipash ña hapin.
Entonces, importantísimo, tuyo nanay kuna japin, osteoporosis kuna japin. Entonces, importantísimo, kayako kunata ufiana. Joaquín Vicariñanishkanchi nachu kañukanchik yako lamas yakota nachu hatun kucha yakota hapishpa ufianakanchik. Ima mandata ninchis chayta. Chayta kaninchimi kañukanchik hatun kucha yakopika ashka vitaminas y minerales nestian. Entonces chaypimi calcio, magnesio, hierro, manganeso, boro, tukuy ñukanchik tabla periódica ninchik, nachu ñukanchik colegio kunama rishkakuna kañachanchik nachu y imata tabla periódica. Entonces chaypimi 118 vitaminas y minerales tian. Entonces chaytami ofianakanchik nachu sal marinata o randishpa o sal Himalaya nishkata o sino agua de Marta apamushpa nachu. Entonces chayka ña na yuyaykuna kachinganganchu. Importante ka harkarina kanchik kay unguykuna ama hapichu. Pero ña rukuyakpi nachu chay unguykuna hapikpika yuyay chingashpaka ña na ispayta ushashunchu, ña na purita ushashunchu, chaypika ña sirishkalla metianga imaninchi chaypika como muerte cerebral. Ñukanchik cerebro ña wañushka, corazón gunaka ale funcionajunga, riñón gunaka ale funcionajunga, golpe kuna órgano interno ka funcionajunga. Pero riñón imaninchik ña yuyay ña tukurishkaka shuk vegetal ninchik shuk yuragushna mekanga. Chaypi me sakirin. Entonces chay también ñukanchika kaypika harkarina kanchik kay unguy ama hapichu. Sumak pacha kayachaykuna ashtawanqari ña yaku kashkamanta yakuta rikunchik nachu na upiashpa katikpi mashikuna wakinpika hampirinallayma kakpipash yakuta upimanta mana hampirinchik uchalla nachu yaypi kanakapanchik ashtawanqari ña kaypipash wakin mashikuna quillkamushpa katipan. Ismael Mashi, buenas tardes Mashi Umbi, Mashi Patricio, a mí no me gusta solo el agua ningna chuhuaquín una cashinamica pan, ari, shinaka yo solo tomo limonada y ¿cuántos litros de agua tengo que tomar ningna chu? De acuerdo al peso carcache Ari, chaypika ñukanchik ña saron puchekonapi ña palana hushkanchik nachu, de acuerdo a peso mi kan nachu, entonces chaypika ña más o menos su promedio ka 750 ml dividido para 3 carcanacho. Entonces chay también ñukanchika ña pesota ña rikushpa rikunakanchik mashna vasota ufianakanchik. Wakinbika shinamikan na yakota ufiakushpaka sal marinata randishu. Sal marinata randishpaka shuk litro yakugopi churashun shuk cucharagota. Ari chayta churakpika yakuga como suero oral mi tokon. Entonces chay suero oral pika limon gota kapi y chay gota ofiay. Chay pika imatata ofiajonge vitaminas y minerales y vitamina C tañakoten chorajonge limon gopi. Importantísimo ta limon gota ofiajoshpakari sumak pacha nacho kay vitamina C kak ñakoten regeneración da sinan mapa konata ancho chin y chaymanda kañakoten formación de colágeno ninchinacho moshuyachin ñukanchik músculo kunata chaymanda ñakoten charinchik kay sistema inmunológico ninchik ñukanchik defensa kunata sobin kay vitamina C kanacho ácido ascórbico también charin limon goka chaypika ña mishkiyachitapash bushangi pero imawan miel de abejawan o sino mishkiguan. Pero azúcar kunaka prohibido mikan, yana azúcar, yura azúcar ka cáncer también kun nacho. Chaymi ñukanchik kañanishkanchik saron programa kunapika solamente mikuita ushanchik mishkiyachingapaka shuk yurago tiyan. Stevia nishka nacho, chakishka. Pero wakinbika pantata shinanchik nacho, stevia ta kañakotiña procesashkata randina honchi nacho, yura gota. Entonces tiempo de procesación miña paika waglirin. Entonces yura gota rurangapaka químico kunata churan, chay químico kunaka ña cancerígeno kan. Entonces chaypika chay stevia ta hapishun yura chakishka gota y su cucharada churapi ña mishkiyan yakuga nacho. Entonces chashnami formas ta maskashun y masnata ñuka cuerpo ka
ministin nacho. Cada cuerpo diferente. Si wakin unaka ñakotin ashka yakut ofianchi ya nacho. Pero wakin unataka ñakotin limon guan, wakin unataka ñakotin asha kachiguan nacho. Chaypika sal marina tachurashpa ofiana canchi. Chayka gusto mikan nacho como suero oral, pero más rico que suero oral mikan. Ari, y ñukanchiyata rurashka kan. Ari. Ari. Sumak pacha, por acá también un pequeño resumen para las personitas. Recordemos que estamos hablando de la demencia senil. Recordemos que no tenemos, de preferencia no tenemos que consumir alcohol. Esto afecta gravemente a las neuronas, ¿no? Incluso los matan. Entonces, también los síntomas de esto es que tienden a olvidarse dónde dejan las cosas. Por ahí está teniendo un ratito, después está teniendo en la mano y sigue buscando, ¿no? También tienden a repetir lo que se dice como una grabadora, ¿no? Como un niño también pierde la funcionalidad del tema en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, de pronto, para acotar también, hay algunos mayorcitos, no tan mayores también, dice de pronto estaba dormido y se orinó. Igual, entonces ese es un síntoma, no es que él le quiera hacer el mal o quiera, como dicen por ahí, joderle la paciencia, no, hay que tener muy en cuenta, estos son los síntomas. También a veces puede ya pasarse de nivel, se podría decir, ya pasar avanzándose y él se vuelve al Alzheimer, ¿no? Entonces esto sí es más grave, ya tiende a olvidarse incluso los familiares. E incluso todo se llega a olvidar, entonces ese problema podemos evitarlo. Entonces recordemos, no tenemos que tomar alcohol y busquemos también, si es que ya nos estamos empezando a olvidar, ya tenemos unos 30 y tantito o 20 y tantito, si ya nos empezamos a olvidar las cosas, busquemos al médico, tal vez nos puede sugerir algunas cosas. Y también dijo que era muy bueno el ginkgo biloba, Loya, ¿no? Eso, ahí estamos bien. Entonces, para que nosotros podamos regenerar de a poco, ¿no? No se va a curar completamente y además de eso también el ginseng, esta raíz sirve, más no le va a curar, sino que le va a ayudar a reducir y a estar pendiente también, ¿no? Entonces, también podemos utilizar la jalea real para que podamos seguir regenerándonos, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta estas cositas, para no tener el tema de la muerte cerebral, ¿no? Entonces, mashikuna shinami riqsispa ñakatina hupanchi wakinpi kaña ruku paya hukunapas kashpaka ña wakinpi ali purinakushpata yakushpanlla nachu, wakinpika ali maguta runakushpapas ña wakinpika rikunganlla ñapas nachu, wakinpika kaykunaka rin wañuykunamanpas chayan, ari yankata rishpapas, yankata purishpapas, yankata imakunatapas rurancha nachu. Kayta rimashpa katinajunapaka ña yuyachipanchik kinkinkunama, kay yuyay, memoria nipan chaypi chinkaripan, rimaypipas, imashinanijuparkanki chaypi ña yachashkakupas ña chinkan nachu, perspectiva visual nin nachu, wakinpika ali rikukñaypita na rikun yalin waktarin nachu, chayka na yankata shinanajunchu, na pulla ari, shinami kan, shinaka yaypi kanakapanchi mashiyukuna kaykunata riksishpa katinajupanchi, kallaripika yakuta ufiana kaptanchi, ari kay sal marina nipanchi chaykunatapas ufiashpa katinakapanchi, kay kanayapa kullkipi rikushpapas llashakpaka kanchu. $10 kuyarin ashtawan karinachu, shinaka kaykunata ashtawan imatapas rurayta ushapanchichu Patricio Mashiku kaykunata ashtawan karin ña hawalla charishpayman kari apankapa imatapas rurayta ushapanchichu. Chaypi kaña kutin ña síntomas kuna nachu ña rikurin nachu, wakinmi kaña chay yuyay ña cerebro ña fallarishpaka ña yuyay ña bajarishpaka payllata asijunga nachu, sin motivo paylla. Chay manda kaña kutin rikunchi nachu colirambash, wakambash nachu. Chay síntomas emociones. Chay síntomas kuna pa rikurin nachu. Entonces chaypika ña atento kanakanchi nachu. Pero na atento kashpaka ña problema serio me kan nachu. Na kay ñukanchik cerebro ka regeneranchu. Células kunaka regeneración da kashinanmi o sino kaninchik wañun che mana ña kutin ña reproducin. Pero kay cerebro ñukanchik neuronas kan nunca na regeneranchu. Entonces ña wañushka kan y chaytami ñukanchik ña
harkarina kanchik ama chay célula kuna wañuchu Wañushpa nachu katichu. ñukanchik yuyaykuna ama chingarechu. Entonces ñukanchik na cuidarikpika rukupimi kay unguykuna hapin unguy kay yuyaykuna chingaripika wawakunapas wakinpika na riqsimantaka botaytara botanacho botaytara botan Wawashna shinarikunki nin. eso wawashna shinarikunki nin wakinpika ña yuyaykuna chingarishpapash kaspita charihushpaka makaytapash makanga churikunatapash na riqsinga nimata entonces chayka ña yuyana kanchik utialla centro de saludman o médicopaman apana kanchik ña rikuchu nacho chaypika ña examenkunataka imashnata ña descubrin primero kashuk tomografía computarizado nishkata o resonancia magnética también rikugnacho y chaymantaka síntomas kunata ña y chaymantaka tapuytaka ña tapunchinacho alcoholta ufian karkankichu nikpika ña afirmakpika ña nijunchinacho mashna millones de célulata wanchinka ñukanchik alcohol kanacho chaymi importantísimo kan ñukanchika kay hayayakukunataka ufita sakina kanchik o sinoka solamente compromiso nimaninchik tiakpik o ña familiar ña Maymanta chayllapi pachakalpish. exacto chayllapi ufita kanchik chaymantaka ña kutin wakinkunata rikushkanchik nacho diganamanta o bolikunata pukllankapak después de boli ña kutin ufiana Yakuñaypa entonces nin. yakuñaypa pero chayka nalichu kan además de ñacho esfuerzota rurarkanchik bolita chaypi ña kutin deshidratashkanki chaymanta cervezata ufiakuyka yapata waklichinajunchik entonces chaypika yakuta apay sal marinata apay churay shuk cucharaguta litro yakukupi chayta así ufiapay sin miedo porque deporteta rurashpaka ña kutin saliskuna nacho sudanchik nacho sudakpika imata Kachilla. ñukanchik kachi ña llukshin nacho entonces chaypika recompensana kanchik kachita y chaypika shuk cuchara de sal marinata churay litro yakukupi alibati y chaymanta ufia chaysi alita rurajunki entonces importantísimo que kunata recomendanchiracho Ari, Patricio mashi kaypi shukta puyta wakinpika tawka mashikuna tiapanga nachu na kay hayayakukunatama upyak mashikuna shinapash wakinpika kay hayapi rikushpaka uchuta imanpash wakinpika hayata mikunchilla nachu chaypa rikunata charipangachu o hayayakullachu kan. solo hayayakulla nacho Ya. en cambio ochoka imashuti shuk componente te charin nacho Ya. pero na kay ochoka na nimata na rikunachu kan sino solamente trago alcohol chayllami problema kan Ña sumak pacha yupaychani riqsichishkamana shinaka shinami riqsichipakadina hupanchi kaypipash ña wakin mashikunapash killkamushpapash katimunahupan ashtawankari ña ñukanchipa mashi Germán Bogotapi uyahupan yupaychani mashiku doctor na ashtawankari imasha nin doctor na yachashkachu nin el agua se hizo para pescado y tiburones para humano se hizo la cerveza nin harina chishinami asichishpapash ña katimuhun ari ña ñukanchipa Germán mashi nachu Bogotapi ñukanchita uyanahu yupaychanchik paktalla katinakushkamanta shinapash kaypika ña Ismael mashipash kutinlla killkamushka kan ari nipanmi yo sé chupar limón con sal nin nachu wakinpika kachita upiana kanchik nikpi ña kutin limonta churashpa nikpimi ña payka shukta hamuta huyari shukta intini huyarin nachu bueno kay sal marinata churajushpaka alimi kanka na kayshuwan chay sal yodadata churajushpaka na alicho kan entonces chaypika imata charin kay sal yodadaka solamente cloruro de sodio y más yodota entonces chay si waglichin riñonda nacho chaypika ña kutin ña watakuna yalikpika ña kutin presión soberin nacho entonces importantísimo kan chayta nashinanachu kanchik pero sal marinata churajushpaka alimi kanka pero chay kachi yodadata churajushpaka ña kutin ña ñukanchik tiempo kuna ña yalikpika ña kutin ña presión me soberinka entonces chaytaka nashinanachu kanchik solamente limón gotaka solo ta ufiana kanchik o sino ka shuk asha kachi marinata churashpa ufiata ushanchik
Aña. Chaypika ñakutin kay kachiwan kashpa nachu nishpallayman kay hayachilina limón nipanchik nachu. Ajá. Chayta kay sal marino ña rurashpa kayta chupashpaymangari nachu kay yawashpayman imapash kapanman. Na porque kay limón uga imata charin vitamina C. Ari? Are. Entonces nada daño takashinancho. Sino es que kay kachigo pash imatakan vitaminas kan. Entonces chay kanima na contraindicación atiancho. Pero kay kachi yodada ka chayse hay que tener cuidado nenchinacho. Presión da kan. subita ushan. Ajá, chay manda nacho. Pero chay manda ka limon gota ka chupaita ushangi chillame. Nani nicho na chupana. Pero si kanguna charingi gastritis nacho. Kunung manda chaypisi ñakotin ña na alichukan. Pero su gastritis chirimanda ka limuan mi ñakotin Hambina. hambinchi nacho. Kaytapas yachana kan nachu. Ajá. Wakinpika nanikpillapash ña sakinchik chaymanta mitapuna kanchik yachak Ajá. mashikunata. Wakinpika shukkunapas shuk ukku kan según Shinan. cuerpo nachu. Ajá. Ari. Shinaka yupaychanchi hasta ungari Patricio Mashi kaykunata riqchishkamanta shinaka imatapash kaypi mirachishpa riqsichina kapanchimanchu Patricio Mashi. Ña kaypika ña rikuskanchi nacho kay yuyaykuna chingarishkamanta. Como resumen ka ñukanchika rikunchi nacho, primero ka yakuta ufiashun, chaymanta ka ñakutin haya yakukunata anchuchishun nacho. Compromiso importante kaypika ufita ushangi, pero tampoco hasta yuyay chingakama. Yuyay chingakpi miña neuronas ka wañun. Nacho, chayta siempre tomashun en cuenta. Pero su ishkay o 15 copa gota na yuyay chingak chayka na ni matana rancho. Pero exceso ninchi, ya pa exceso nacho, wakin biga hasta ñamacharin Shitaringa nacho, kama. shitaringa kama. Entonces chaymi problemas ña, y más pata shitarin, neuronas wañujushkamanda. Simplemente chaymi kan. Entonces chaymi importantísimo na ofiana machanga kama. Entonces chay machashpaka ña solamente suma y más o menos mashna copata ofierkanki. Más o menos nina home más o menos 1 millón de neuronas da wanchinni shokopa y chayta suma y mashnata ofierkangi hasta machanga kama. Entonces chayta saki passion nacho. Claro, na nina hunchichu diuna sakina, pero na kanguna yuyaypi ña rikuna kanchi nacho, hapina kanchi nacho, yuyaypi nacho, imatata rurajoni nacho. Wakinbika nacho, amigo kunawan tandarishpaka ofianchi nacho, ofian nacho, servisa kunata, trakunata, chaypika ña kulki gotapash tokochinchi nacho, wakinbika na mikunataka na mikunchi sino chayllata dedicanchi, pero chayka ña cada cual, pero ñukanchika yuyaychilla también yuyachinchi nacho. Pero importante kakanmi ama ñukanchik ayllukunapi ungushka kachu nacho. Ñuka nacho ninchi nacho ñukanchik ungukpika wawakunapash ña wakinpika cierto punto kamallami cuidanga. Y chaymanta ña rukukaspika imata ña siki gota ficha china pañal kunata cambiana más complicado mi canacho ñukanchi wawa kunata kara imata shinachi hasta huyashpande nacho ña pañal kunata cambia hace muchas pande nacho wawa kunata pero rokota kapita monchangaire nacho na huya chinga hecho entonces ya que mi can chay kunata mi harkarina kanchik ñukanchik ali mikushpak ali yuyaywan kawsashpak y ali shunguwan kawsashpak. Ari, yupay chanchi, kay villa chispa katinakushkamanda. Patricio Mashi kaypi, puchu kaypi ña, kapanchi shinapash kani dag mashimi hasta ungari kilkamupan, kayuta kutichispa ña puchu kayman ripashun. Buenas tardes, Mashi nin preguntando qué es bueno para la déficit de atención nin nachu. Ya. Ñari, shinallata shukta pikatian, chaytapash kutichip katingapa. Y algún remedio casero para cuando tenemos flema en los pulmones. Chaywan puchucapashun. Bueno, que hay déficit de atención cápica, primero que ricuna canchic, caica vacunas cachucan, una vacunas cachucan. Si esquema de vacunación, nacho, vacuna de vacunas caca, chaypa afecta itaushan.
Entonces chay pica primero ka rikuna kanchi si vacunas ka pica chay déficit kan kay vacunas ka na kancho bueno na antivacuna chukani pero reconche ñukanchi chay pica anticuerpos kuna ka viñarinjami nacho si nacho wakin pica calentura takon nacho chay pica imata kan chay pica ña virus o anticuerpos viñarijun o macanajuna junancho kay virus wan y kay ñukanchi defensaban entonces chay pica ña viñarin nacho ña mejor que la vacuna kan ñukanchi fibrita kokpi nacho wakin pica chaymi mancharinchi nacho ña fibrita kokpika ña haykata ña kote ña bajana honchi fibrita pero na haykata bajana chukanchi sino medios físicos ta rurayta ushanchi nacho paños de agua tibia chaykunata churashun y chayka ña kote imata shina honchi anticuerpos ta viñachina honchi chaypika chay déficit tiakpika de atención tiakpika chaytaka ñukanchika sinchiyachina kanchik kay jinko veloya nishka nacho chay yuragota karashpak chay mejorarichon y chaymanta si vacuna kuna afecta hukpika chaypika ña ñukanchika ña tratamiento a bases de jalea real tashinaita ushanchi nacho y chaymandaka karaita ushanchik kay rábano ta rexinchi nacho rábano de ensalada ta o sino ensalada de rábano gota karaita ushanchi chay kay mata ruran kay quilantes nenchi quilantes mikan kay rábano ka chay ka ñakoten kay metales pesados nacho chay kunata yukchishpa fichashpa rin chay ka imashata karanakanchik ñukanchika chusco rábano gota licuación shuk medio vaso yakugupi chaypika ñakoten shuk medio vaso de naranja ta churashun y chaywan ofiachishun 9 punchata 9 totamandata chay ña imata shinagrin chayka chay rábano ka fichagrin nacho metales pesados ta nacho y chaymanta ka ñakoten vitamina C naranjapika sistema inmunológico ta ñukanchik tejido conjuntivo ta ña allí achinga y chaymanta ka ña tapurkan nacho tay uju nirka nacho Ari ari flema pulmones. color sikan flema pero flema kashpaka rikuna kanchi maymanta takan kay flema ka si peso bajarishkachu una si peso bajarijushpaka ña rikuna kanchik si tiempos taña ujuan shamon ishkay wata o shuk wata kakpika ña sospechana kanchik si vaya a ser una tuberculosis ninchi ñukanchik nacho pero chay síntomas kunaka primero ka peso bajan totakunapi ñakoten fiebre takun chaykuna síntomas y ojo con flema kan nacho pero solamente sin haya kashpaka su ojos solamente gripiwan yakapika chaypika imata karaita ushanchi propóleo ta apiterapia pika charinchi propóleo nishkatak y homeopatía pika ñakote charinchi jarabe jotosin nishkata nacho chayka ña chaywan anchuchita ushanchi nacho pero sí ña varios tiempos ta ñakapika show pruebas de tuberculina nishkata mishinanakanchi Ari shinaka yupay chanchi tapushkamanta shinashta kutichkamanta parishamashi shinaka kayukunata yachangapa munashpa ishtawanqari kay hampi wasiman kimirishpa pashkachun convidashpa ña puchukapashun ñukanchika kanchimi kay centro médico Hambiwasi kay Otavalo llaqtapi nacho kay Socavomanta Hawagoma nacho chaypimi kanchik kaypika kanchimi servicio de medicina interna, servicio de medicina naturopática, servicio de homeopatía, terapia neural, acupuntura, reflexología, autoinmunoterapia ninchi, apiterapia ninchi y medicina ocupacional, obstetricia, jacodortaita, partera mama y cuy fichak nacho partera ninchi chay kuna tiang nacho entonces chaypi mi kanchik y wakin bika ñukanchika ruranchi nacho que apiterapia nishkataka veneno de abejawan nacho chay tami ruranchi su parálisis facial kuna tiang nacho kuna ashtawan rikonchi nacho parálisis kuna entonces imatakan nacho shimi binguyan entonces chay nacho bistuyan ninchi nacho chay pami ñukanchika chay terapias alternativas kuna ta ruranchi nacho pacha. Chaymi mashi Humberto. Suma pacha shinaka mashikuna kaya shamu hunkaypi ñakuti chillay chishipi miércoles ni panchichu chaypi mi rimarishpa katinajupa shinaka yupay chanchi patricio mashi
Yupaychanchi riqsichishkamanta shinaka kayakaman masigo. Yupaychani mashi Humberto y tukuysha ñukanchik radio iloman ta ña uyashka katishkamanta uyashpa katipaychi nachu sumak programakunata nachu sumak tushuykunata nachu sumak noticiakunatapash kushpami ña chishiman ña kapanga. Yupaychani mashi Humberto. Yupaychapanchi.